Ke a le dumedisa babui ba kgabane ba Sesotho Sermons and Programs. Ke a le dumedisa sabateng sena se setle sa morena e le letsatsi le entsweng ke re tlotla e fumana thero ho tswa lentsweng la hae, mme ntle le tshenyo ya nako ke kopa hore re etseng thapelo. Tate Modimo re a leboha ka mpho ya bophelo, Modimo halalelang. Tate ntle le wena ha ho bokamoso, Modimo o motle, Modimo o moholo. O seng wa letsatsi Modimo re kopa tshwarelo ya dibe, hobane re bana ba batho, re nama le madi, le ha re sa tsebe re iphumana re ntse re iketsetsa sebe. Tate ya halalelang, ka hona re kopa mehauhelo ya hao, re kopa mohau wa hao, mohau o tshwarelang, Modimo e motle, mohau o pholosang. Mme ke motsotsong ona re kopang boteng ba hao ka tsela e kgethehileng ha re tla tswela pele ka thero ena. Ke kopa o be le nna ntate ya halalelang, lebitsong le leholo le letle la morena le mmoloki, o be le babuhi, mme wa bile ditsebe le dipelo hore ntate ya halalelang taba tsena di tle di wele mobung o motle. Amen. Lebitso la ka ke Koantlane Molefi, mme ka moraka ka mona ke na le moifo o ikarabellang lenaneong lena, ntate Thapelo Letete, ntate Seiso Mokuditi, ntate Moribe Lethapa. Mme ka tlotla re bua ditaba tseo ehlileng e leng ditaba tse hlakileng, mohlomong tse bonolo fela le ditaba tsa bohlokwa ruri. Mokreste le Puso ya Naha. Mokreste le Puso ya Naha. Hangata bakreste ba bangata ha ba se hlile ba nkile tumelo ena ka sefutho, ba hlile jwale e le bakreste ba dumelang ruri, mme ba o rereng they are practicing Christians. Ka mantswe a mang, bakreste ba hlileng ba sebetsanang le taba ena ya tumelo ya bona, ba qetella ba phela naheng ya bona e nngwe eo hakalo e kang ha e amane le naha ena eo ba phelang ka ho yona, lefatsheng leo morena a ba beileng ho lona. Lebitso la morena Jesu le bokwe. Ba qetella ba iphumana eka ba lokela ba itsheke thajana, hobane mohlomong ha ba ka ba kenana le mebuso ya lefatshe lena, mohlomong bothata bo tla ba teng, ba tla silafala, ba qetelle ba sa bona mmuso wa Modimo. Le leng la mabaka a maholoholo leo tla fumana hore re le bakreste re a le beha ke hore bana ba busang ha se bana ba Modimo, bana ba busang ke bana ba diabolosi. Moya o ba kgannang ha se moya wa Modimo, ha se moya o halalelang. Ba inehetse moyeng wa diabolosi, ba inehetse meyeng e ditshila, meya e susumetsang hore ba tsamaise ditaba hampe, ba tsamaise ka bobodu, ba tsamaise ka tsela tsohle tse fosahetseng, tse kgohlahetseng. Eba Mokreste utlwa taba ena e le taba e lekaneng hore yena a tswe ditaba tsena tsa diabolosi, tsa mebuso ena e kgelohileng ya lefatshe. Empa Mokreste a tshwanang o beetse walla,
o tla lla hore boshodu bona bo se bo phahame haholo, dipolayano di se di le mpe haholo, ditsela tse tsamayang makoloi di se le dikoti di ngata di tibileng, di-passport-o di a dieha, makgetho a se a le hodimo haholo, bapolotiki ha ba re ba bua e mong o rwaka e mong, re alla re le Bakreste ka ditaba tsena, e leng hore ntho e teng e phelang gore dintho tsena di a re ama, ke hore ntho e teng e phelang re ntse re lebeletse botle bo itseng, re ntse re lebeletse molemo o itseng ho tswa pusong ya naha tsa habo rona, pusong tse tsamaisang ditjhaba tsa habo rona. Potso ke hore na o lebella jwang molemo ho tswa bathong ba ho tswa molomong wa hao, e leng ba ha Satane, e leng ba ha diabolosi, ba nkuweng ke matemona, ba wena o bileng o tsebang hantle tsebong ya hao, bokong ba hao, hore bana ke ba mmuso o sele, o lebella molemo jwang? Mohlomong ebile tsebo ena e o susumetsang e etsa le hore le ho ba rapella le ho bua le Modimo ka bona e be bothata, hobane bana ke ba diabolosi, ba nkuwe ke meya e ditshila. O lebella molemo jwang moo wena o sa kenyeng letsoho? Ne ke hantle hore eno e re ha o le tjena, jwale re lebeng mangolong a halalelang, Modimo le yena a itlhakise hore na o reng ka ditaba tsena. E nngwe ya dintlha tse kgolo tseo mangolo a halalelang a di supang ke hore re lokela hore re rapelle ba boholong, mme re ba hlomphe, re ba fe hlompho e lokelang. Ke se bile ke ipiletsa hona jwale hore hela rapella ba tshwereng marapo a puso ya heno, rapella Mokreste bao ba tsamaisang setjhaba sa heno. Ne ke rata ho supa hore ha o qala fela o tshwara le mangolo a halalelang, o nka buka ya Kgenese, o bala temana ya pele fela, e re tshimolohong Modimo o na etse mahodimo le mafatshe. Mopesalema o re lefatshe le tsohle tse ho lona ke tsa Jehova Modimo. Ha lokodisa mona, Mopesalema o supa dintho tsena kaofela tseo re di bonang, a ba supi le makgomo a tlalang dithaba tsa lefatshe lena. Ha o tswela pele ka ha Modimo ana a hlola lefatshe lena, ha o fihla tsatsing la botshelela leo ka lona a neng a hlola tsena tsohle, ha o fihla tsatsing la botshelela, re fumana Modimo a bopa motho, a nka lerole la lefatshe a bopa motho, a ya dinkong tsa motho, a budulela phefumoloho ya bophelo, mme motho e ba moya o phelang. Ke beha mona ha jwale hore batho ka popo fela, re santsane re bua ka popo fela, ke batho ba Modimo. Diabolosi ha tsebe ho bopa kapa ho etsa motho. Le bona bano ba pusong ke bana ba Modimo. Ha o fihla o sheba kgaolo ya 13 bukeng
ya tshenolo. Karolo ya pele ho tloha temaneng ya pele mono ke a kgola ho fihla ho ya borobedi kapa ya borobong ho ntse ho bua ka sebata sa pele. Sebata sena sa pele e le mmuso o tlang ho tlala lefatshe kaofela dinakong tsena tseo re yang re di lebile. Ha o fihla ke a kgola ho tloha ka temana ya 10 o theoya o ya tlase haeba ke fose, o fumana jwale ho qala ho bua ka sebata sa bobedi. Sebata sena sa bobedi sona ke tla se bitsa ka lebitso. O fumana ha re nyebekolla boprofeta re bo qhaqholla, tlhaloso tse fumanwang mono di hlalosa sebata sa bobedi. O tla fumana hore jwale di o supisa naha e bitswang ya America. Mme ha se hlaloswa sebata sena ho thwe se bonahala sena le sebopeo sa konyana ha o se shebile ho latela manaka a sona a mabedi. Manaka a mabedi ana ke ona o thweng e kare a konyana. Mme ha o qhaqholla tabena ka boprofeta, ha o bua ka konyana, Bibele e bua ka Jesu, konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe. E le hore naha ya America ha motho a e sheba, o bona naha ya Jesu, o bona naha ya Mokreste. Bibele ha e bua ka sebata se na le manaka, ha o qhaqholla manaka o tla thwe ke puso kapa matla a puso e jwang. Mme puso ena ya America ke puso e theuweng hodima dintlha tse pedi kapa dinakana tse pedi: tokoloho ya bokgumamedi ba motho, borapedi ba motho, bodumedi ba hae, e ka sitana le tokoloho ya ho ikgethela mmuso o ena a o batlang ho tsamaisa naha ya habo. Jwale ke mo e reng ha o nyebokolla dibuka o tla fumana taba ena e bitswa democracy. Ke tse ding tsa dikga tse re bontshang hore matla a Modimo, jwalo ka mangolo a supa moapostola a fihla a re hantlentle Jesu Kriste ka boyena ba hae, e seng moapostola. Jesu Kriste ka boyena ba hae a fihla a supa a re fang Caesare seo e leng sa hae, le fe Modimo seo e leng sa hae. Taba ena ya supa ya o bontsha hore ha ile puso ya lehodimo, e le matla a puso ya lefatshe, tsena di kolla ho Modimo. Jwalo ka e le yena a entseng dintho tsohle, ha hona motho ya naka a busa dinaha tsena tseo re phelang ho tsona ntle le hore ebe o tshwara matla a tswang ho Modimo. Ke ka hona melaong e 10, ha re sheba melao e mene e qalang, e tla o bolella hore na o sebetse jwang le mmuso wa lehodimo, o amane jwang le Jehova Modimo e le mmupi wa hao. Melao e tsheletseng ya ho qetela jwale yona e be e fihla e supa hore na rona re le batho re lokela re amane jwang. Ke yona melao eo Modimo a fileng mebuso ya lefatshe matla hodima yona. Melao ena e tsheletseng ya ho qetela e be yona metheo ya tsamaiso ya toka ya mebuso ya lefatshe. Lebitso la Morena Jesu le bo. Ka hona ke beha ho wena mona mmuhi ya kgabane hore mebuso ya lefatshe e theuwe ke Modimo. Matla a mebuso ya lefatshe a etswa ho Modimo ka kotloloho. E tla re ntse re ya boprofeteng, re sheba hore na re phela dinakong tse jwang, fela tseba hore mebuso ena yona ke mebuso ya Modimo. Jwalo ho wena hore na o emella thoko mane, o lla ka mmusona, o lahlella diabolosi, kapa le hona dinakong tsena, hona ha ho le tjena, o ena le Modimo o phelang,
o tla nka karolo hore letsoho la hao le kenye botle, le kenye molemo tsamaisong ya naha ya haeno, tsamaisong ya setjhaba sa haeno. Ke rata hore jwale re bale mangolo a halalelang, re tsamaye ka tsona dikga tsena, mme re leke ka mohau wa Modimo hore re di qhaqholle, re di atametse dipelong tsa rona. Ke phetile mona buka ya Baroma, kgaolo ke ya 13, mme ke tshwere ka Senyesemane sa Morena Jacobo kapa ena King James. Kgaolo ya 13 bukeng ya Baroma, ke bala ho tloha ka temana ya pele. Let every soul be subject unto the higher powers. Ha tjena ere ha motho e mong le e mong ka hare ho setjhaba a ikokobetse tlasa puso, tlasa mmuso wa setjhaba seo sa hao. Moapostola mona hore o mobusuwa, kena tlasa puso ya naha ya haeno. Ha hona mohlapi moipusi mona. Le ha e ka baba o ya naheng e nngwe e bitswang lehodimong, o so phela naheng e nngwe e bitswang lehodimong, tumelo ya hao e o beile moo o leng wa Modimo, o leng wa lehodimong, empa o phela lefatsheng mona, o kopa setsha lefatsheng mona, o kopa building permit lefatsheng mona. Ka hona ikobele tsamaiso ya puso ya he. Ha e tswela pele e re, for there is no power but of God. Mme se re supile taba e re ha hona matla a ka bang teng ntle le matla a tswang ka kotloloho ho Modimo Jehova teroneng ya hae e phahameng. Ha yo motho ya ka busang naha mona a sa fuwe matla ke Modimo. Temana pele tswela pele e re, the powers that be are ordained of God. Mme mebuso ena e tlotsitswe ke Modimo. Matla a puso a tlotsitswe ke Modimo. E le go ofisi ya tsamaiso ya puso ke ofisi e halalelang, hobane ke puso e tswang letsohong la Modimo, e tlotsitswe, it's ordained of God. Temana ya bobedi, whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God. Ka ona ya hana matlana, ya hana ho ikobela matlana, o hana tlotso ya Modimo, o hana morero wa Modimo, o hana tsamaiso e tswang ho Modimo. E tswela pele re, and they that resist shall receive to themselves damnation. Mme Modimo o tla tswa, o tla fana ka tsuo ho ba hanang ho ikobela matla a puso ya ditjhaba tsa habo bona. Temana ya boraro, for rulers are not a terror to good works. Hobane mmuso ha o teng ho lwantsha mesebetsi e molemo. But to the evil. Jwale re tseba hore puso e teng ho ba kgahlanong le mesebetsi e mebe.
ha re bua ka mesebetsi e mebe ke mesebetsi e re tla e fumana e le kgahlanong le melao yane e tsheletseng ka hara melao e 10 eo ke seng ke buile ka yona. Mmuso o kgahlanong le boshodu, mmuso o kgahlanong le ba ikgapelang tsa ba bang ka sheshe, haleluya. Temana eno ya boraro e tswela pele e re, will thou then not be afraid of the power? Na jwale ha wa lokela o tshuwe matla a. Potso tsena tse tjena ke potso tseo e sa lebellwang o e arabe hobane ka hara yona karabo e teng. Hore hela na jwale ha ke qeta ho hlalosa taba tse ke di hlalosang ka mebuso ya lefatshe le, na ha utlwe ka o lokela ho tshaba matla a ya busa. E re, do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Jwale etsa se molemo, phela bophelo bo kgabane ka hare ho setjhaba sa heno, o tlo o bone ona mmuso ono tla o hlompha o rorise. Hobane motho ya phelang molemo, motho ya phelang se nepahetseng, o nolofaletsa ya mo busang mosebetsi. Temana ya bone e bua ka ya busa. E re, for he is the minister of God to thee for good. E re ke mosebeletsi wa Modimo, go mmuso ke mosebeletsi wa Modimo ya sebeletsang wena mme a tlisa mosebetsi o molemo. Lebitso la Morena Jesu le boko. E le ka mantswe a mmuso ha o le teng ho lokela ho be le service delivery, ditshebeletso di fihle batho tseo mmuso o lokelang hore o di fe batho. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Au, temana e matla ruri. E re mpa ha o ka wa etsa bobe, wa etsa bokgopo kgahlanong le melao ya tsamaiso ya puso ya heno, ha o ka wa etsa tsena, o tlo tshohe hobane mmuso ha o a tshwara sa boleletsong la ona le ya fela mahalalo. E hle o fuwe sa boleletsohong, o fuwe ordained violence kgahlanong le wena, o fuwe matla hore o kgalemele, mme temana e re taba eo matla ao ha a teng mahala. E hle mmuso o tla sebedisa matla ano ha o lokela hore o thibe, ha o lokela hore o kgalemele. Mme o tsebe hore ka hona mmuso o tla sebetsa ka kgalefo eo ba e fuweng kgahlanong le wena ha o phela ntho fosahetse. Mokreste ka ho ha se setlodi sa molao, Mokreste ha se setlokotsebe, Mokreste ha teng ho sokodisa puso. Mokreste o lokela a fetohe tlhonolofatso molemong wa mmuso, puso le tsamaiso ya habo. Temana ya bohlano e re, wherefore ye must be subject, not only for wrath but also for conscience sake.
le teng re ske ra ikobela puso tsa bo rona hobane fela re tshwile kgalefo ya puso, kgalefo le kgalemo ya tsamaiso e jwalo. Empa e hlebe seo re leng sona, matswalo a rona, kelello tsa rona di hahehe ka tsela eo re leng batho ba phelang ka nepo kamanong le tsamaiso ya habo rona. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Ka hona, hallelujah. Ka hona, molemong wa yona puso yona ena, ntsha ho hong ho tsheetsa puso ena, hobane jwale enwa ke mosebetsi ya tswang letsohong la Modimo, ya tswelang pele motjhaotjhele ho sebetsana le mosebetsi ona wa ho tsamaisa setjhaba sa heno. Wena Mokreste ya kgabane, lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Temana ya bosupa e ntshetsang pele temana ya botshelela re qetang ho bua ka yona, e re, render therefore to all their dues, ka hona fang bohle ditshwanelo tsa bona. Mmuso ha o le teng tsamaiso, o na le ba o busang, bana le ditshwanelo tseo o lokelang hore o di phethe molemong wa bona. Temana e tswela pele e re, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to him fear, honor to whom honor. Ka mantswe a mang e re, fana ka lekgetho ho eo o lokelang ho mo fa lekgetho, fana ka seabo ho eo o lokelang ho mo fa seabo, fana ka tshabo ho eo o lokelang hore o mo tshabe. Empa tswela pele hape o fane ka tlhompho ho eo o lokelang ho mo fa tlhompho. Taba ena ya ba Kreste ba nanang hore ka baka la tumelo ya bona, hobane bona ke ba Jesu, ke batho ba le hodimong, e ka ekare e ba fa tumello ya hore ba se ke ba hlompha, ba se ke ba tshehetsa naha ya habo bona ka lekgetho, ba se ke ba tshehetsa ka tsela efe kapa efe. Taba eo e kgahlanong le mangolo a halalelang. Mokreste o tshehetsa puso ya habo, o ntsha lekgetho. Mokreste ha motlotlehi hloho ya naha a kena ka moo Mokreste a leng ka teng, Mokreste o lokela ho ema ka maoto, o tla ba sebetsa temana ena hore fang tlhompho motho le mofe tlhompho e mo lokelang. Ehlile nna ha ke motlotlehi, hona le motho ka hare ho naha ena ya Lesotho ya bitswang motlotlehi hloho ya naha. O lokela a fuwe tlhompho hore na o e fuwa ke ba sa dumeleng ho Jesu, hore na o e fuwa ke ba dumelang ho Jesu, fela o lokela a fuwe tlhompho e mo lokelang. Ka mantswe a mang ke leka ho supa hore ka ha ba Kreste re dumela ho Modimo o phelang, o ka hodimo ho dintho tsohle. Ho latela buka ya ba Efese, Modimo ehlile o ka hodimo even physically, le ha o ka wa ya lehodimong, ha o no ka fihla teng. Temana bukeng eno ya ba Efese ya re bolella hore ehlile mo Modimo wa rona leng teng,
le lehodimo mono ka hodimo le ho feta dintho tsohle le tse fumanwang lehodimong moo. Jwale ka hobane Bakreste ba dumela ho Modimo ena ye ho thweng o ka hodimo ho dintho tsohle, ke batho ba Jesu bona, ba dumela hore jwale ha ba lokele hore e re ha motlotlei a kena mohlala ebe ba ema ka maoto. Ba utlwa eka ho ema ka maoto ha motlotlei a kena kapa tonakgolo kapa bohle ba o hlompho ya ho ema e ba lokelang, ba nahana hore ke ketso ya ho kgumamela motho enwa kapa ke ketso ya ho kgapela motho enwa. Ha ke so utlwe nna ho thwe re kgumame ha motlotlei a kena. Ho thwe fela re eme, le yona taba ena ho ema e le fela ho fana ka tlhompho e lokelang motlotlei. Jwale motho ya mametseng, ya shebeletseng e le mmohi, ya ba mono mateng, jwale o ntsa re bana jwale e leng hore mangolo a halalelang a re mmusi re dumele ntho nngwe le nngwe fela ya tlang ka yona. E re mmu ya kgabane ke supe hore sekala seo lefatsheng mona Mokreste a lokelang a dule a se tshwere letsohong la hae kapa ke re maikutlong a hae ke mangolo a halalelang, ke yona rulara, ke yona sekala se kalang mang kapa mang ya tlisang eng kapa eng ho Mokreste, ho kenyeletsa le bona babusi. Mmusi ha o supisa tsela ya puso, a o tsamaisa, a o beha maemong a itseng, o lokela hore o botshwere sekala sa mangolo a halalelang, o ipotsa hore na mangolo a dumellana le ntwe, na ntwe Modimo dumellana le yona. Jwale ha e sa dumellane le Modimo, e hanana le dipehelo tsa hae, jwale o tsebe hore ke yona o lokelang o e hane eno ha e tswa mmusong. O hang o lokela hore o e hane. Re ile ra ba le dilemo tse pedi tse qadileng ka 2020 mona tsa ntho e bitswang mokoronyane o neng o futuetse lefatshe kaofela, kapa yona coronavirus, COVID-19. Taba ena ya ba mebuso e nkela hodimo ka ho fetisisa, mme ya ba ya makatsa ya re e le ntho ya bophelo bo botle, ya ba ha e nkuwe ke di-health ministers ka hara dipuso. Ga bona e hlile e kgannwa ke ditonakgolo ka kotloloho, e kgannwa ke bapresidente ba dinaha tse ngata ka kotloloho. Ya ba taba e re mmakatsang ka tsela e kgethehileng hore ha mafu a bile teng a mangata ha kale a kotsi mohlomong le ho feta lona lena, le lona ke le jwang leo tonakgolo a tlang ka nako ena kaofela a bua ka lona, le kgannwa ke yena na. Empa taba ya ka ha e moo, taba ya ka e mona kore la ga ha o lo tjena wa fihla moo mebuso e nkang qeto, o kenyeletsa le mmuso ona o nna ke leng tlasa puso ya ona, wa nkuwa qeto ya hore ho lokela hore ho entelwe lefu lena, e le hore motho masole a hae a mmele a matlafatswe hore a tle a kgone ho hlola COVID-19. Taba ena itse ya kae ya ba jwale mebuso ya dinaha tse ding e nka qeto ya ho qobella batho kentelo ena.
tonakgolo ya mehleng eno ya naha ena le yena o la nka qeto e jwalo. Jwale ke lokela ke hlalose hore wa bona lefatsheng mo ha hona motho ya bopileng e mong. Kaofela wa rona re bopuwe ke Ntate Modimo. Taba eno ya go fela motho ha botswa ke motho ke wa Modimo, motho ha qapuwa ke motho o qapuwe ke boiqapelo ba Modimo. Taba eno e re ha hona motho ya nang le tokelo ya ho nka diqeto tsa moshwelella ka motho e mong. Le ha re ka ba puso, kelello tsa rona di lokela di hlomphe dikelello tsa batho ba bang le diqeto tsa bona. Ha fela diqeto tse jwalo di se kgahlanong le Modimo, di se kgahlanong le molao wa naha e jwalo. Mme le yona melao ya naha e lokela e thewe hodima melao ya Modimo, hobane ha e ka ba ya ska ya hwa e ba jwalo, ho tla ba le melao ya bohanyapetsi le bohateli. Mme jwale re lokela tseno re di lwantshe, re di tshwele ka mathe. Nthonyana e bohlokonyana ke hore Bakreste ba bua haholo, they talk too much, ba na le di-opinion tse kgolo, maikutlo a mangata ka hlong ka mo. O bo nahane go na le batho moo fela nako ho leng thata hantle, mmuso o tla ka sabolelo e badiweng mona temaneng. Fela nakong yena ha ba phamisa sabole, ba e phamisetsa bohatelli le bohanyapetsi le ho hatella batho. Bakreste ba jwale ba nyamela ebile ba ba ka pele ho dumela tsona ntho tsena tsa kgatello tse leng tsona tse tla be di tswa toroneng ya diabolosi e kgohlahetseng. Ba be ba di tswakanya le thapelonyana le ditemana hore eke ha o dumela hore o entela nthwena ka qobello ena ya bohateli le bohanyapetsi, o phela o le wa Modimo hantle. Mme o nkutle mo ya kgabane, ha ke re batho ha ba batla ba ske ba entela mafu kapa lefu la COVID-19. Ke re ha hona motho ya nang le tokelo ya ho qobella e mong ho kenya ntho mmeleng o e seng wa hae. Nna ke le motho, ke le modumedi, ke engwa ntho tse ntlhaketseng hantle eno hore ha ke ne ke tswalwa tonakgolo o na le siyo, ona sena le lentswe tabeng eno. Le hane ke ba le bana baka, mmuso o ne o le siyo, e ne e le morero o pakeng tsa ka le Modimo. Mmuso o lokela o hlae o nkgothaletsa hore ho latela kgodiseho ya bona nthwena e ka ba molemo ho nna. Jwale ba lwanele ho nkgodisa. Ke ka hona e la re ha ho le tjena ya ba nyewe e lokela ho kena lekgotleng mane e qosang mmuso, e qosang tonakgolo, e qosang letona la bophelo, e le nyewe e qosang diofisi tse neng di ikarabella hore ya bohanyapetsi yona ha ena sebaka ho hang ka hare ho puso e theuweng, e qapuweng ke Modimo ka sebele. Motho a ipotsa hore ka ba teng temana e tshehetsang tse Molefi jwale a di behang ka matla a makana-kanana. Buka ya Diketso ke shebile kgaolo ke ya 5, temana ke ya 29, 28 mono o le mong. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Banna ke bana ba Modimo, ba bolela efangedi ya Jesu, ba bolela madi a pholosang a Jesu, ba haola le dinaha tseno tsa Europe mono ba bolela efangedi.
empa ya re ha o le tjena re fumana moprista e moholo le kakaretso ya puso e sena le bothata ba taba ena ya madi ana a ntseng a bolelwa hohle mona. Temana e etellang pele temana eno e re saying, did we not straightly command you that you should not teach in his name? Ba tlile ba re ha re a re ho lona le se ke nne la ruta ka lebitso la Jesu. But and behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Le tswela pele le bolela doctrine kapa thuto ena ya lona le tlatsa Jerusalema ena. Ha re a le bolella hore le se ke la etsa se. Jwale ke ha mmuso o qala o kenana le ntho tse sa o tlameng. Jwale banna bana ba modimo, monna enwa Petro se ha arabela o re re lokela hore re mamele modimo e seng batho. Re lokela re laelwa ke modimo e seng batho. Lebitso la Morena Jesu le bo. Ka hona tsena tsohle tseo ke di beileng mona ho tswa kgaolong ya 13 ya Baroma, di lokela di tshehetswe, di etswe balance, di shejwe hantle ke temana ya diketso kgaolo ya 5 temana 29, hore ha se dintho tsohle tseo lokelang ho di phethe ha o di etsiswa ke mmuso. O lokela o hopole modimo pele, ha di hanana le modimo o di hane. O di hana ho fihlela moo ka watelang le bophelo ba hao, hobane ke sona seo Jesu yeo mo setseng morao ha o ipitsa Mokreste jwalo a ileng a se phetha. O ile a tshwarella le ho fihlela lefung la hae hara tse ding a le kgahlanong le mebuso ya lefatshe lena. Mme ha ke rata ho fera ditaba tsena ka hore ke re mmui ya kgabane o na le boikarabello ba ho be le karolo o e bapalang ye molemo setjhabeng sa heno. O na le boikarabello ba ho ikobela puso le matla a yona. Empa o boetse o na le boikarabello ba hore ha o ikoba jwalo, o ikobe ho latela dipehelo tsa modimo. Moo puso ye jwalo e tswang tlase dipehelo tsa modimo, hanana le yona, e lwantshe, mme o tsebe hore o lokolle kapa o thuse hore le maikutlo a batho ba bang a lokolohe. O qetelle o le lentswe la batho ba senang lentswe, the voice of the voiceless. Mme ke thapelo ya ka hoseng hona hore o le Mokreste ho Jesu, Mokreste wa modimo ya mahodimo, o tlo fele o phele sena, mme o amane le puso ya heno ka tsela ya mofuta ona ho latela mangolo a halalelang. Ntate modimo a mpolokela wena ho fihlela nako e tlang. Amen. Ntate modimo re lebohile ka tsela e kgethileng ka ditaba tsena tse bohlokwa ruri tse re bontshang na re lokela hore o latela morero wa hao, re be batho ba molemo ha kae dinaheng tsa bo rona, re be batho ba lokelang hore ba se tshabe ho kena tsamaisong ya dinaha tsa bo bona, ba tshwere tataiso ya hao fela modimo wa rona, e le hore mmuso o sebetse o latela morero wa hao, e le hore ba sebetse e le Bakreste ba be kgahlanong le leruhadi lena le lebe le nkang mebuso ya dinaha tsa bo rona, e le hore ka letsatsi le e tle re ha Morena Jesu a etla modimo wa rona, re tle re kgona ho ema ka pele ho wena, re fana ka thipote e molemo, re fana ka tlaleho e molemo ya hore re lekile hore rona re kenye letsoho le nepaetseng dinthong tsena. Re a kopa, re a rapela modimo wa rona hore o be le rona letsheareng lena, hore ntlafaletse maemo, go hlonolofaditse ditshebeletso tsohle tse re tlang ho ba le tsona, lebitsong le letle la Morena le Moleki wa rona e leng Jesu Kreste. Amen. Hore re a leboha, mme ke fetisa diteboho tsena ho wena mmohi lebitsong
la moifo o tsamaisang lenaneo lena, Ntate Thapelo Letete, le nna Ntate Seiso Mokediti mmoho le Ntate Moribe Lethapa, mme re hoa madume le ditlhonolofatso tse tswang toroneng e halalelang. Amen. Ho fihlela nako e tlang.